Hi friends, lam sunaruna anjandala. Friends, YouTube ni kaisa kata atur hamani monetization tuya aba black henyo sin bagi saya nora amok kahamda hamya no plan sin paisrona di pajak so video no sanglayana. Friends, sing saimano sini YouTube se sini criteria kai sing 1k subscriber te 4000 hour watch time kanang aba ke sini channel na monetization sing review hormone ka abon karbo sinoro kai sikpano guideline strike by ever jekun strike like hanka upper punch sini je review no accept khlaijaw nge tabu je katal update ka abo haya tabu ni ro guideline strike pan kha copyright strike pan kaisa se klaikya time monetization enable nglia abo hai je tang katal je update nindar nukui mangana screen no tabung kai naimani ni ro bas active tong nugui makan no screen no ai mo hai ke je katal update abo sin bagai black nya ha saya hima tongo je sing creator on bagai ta kon kok sin tong pa kya te alada katal je YouTube channel khulai ron bagai bon mai black sayang nai kaise kuchu strike lai mana afro monetization in baling yang thanai jodi no abo hai ngi to ka abo sin bagai black sayang nai je YouTube creator on bagai je YouTube sam khanya ron bagai je YouTube sam khanya ni tabu je katal YouTube channel khulai ron bagai amo black sayang nai nge friends o katal update noro bahin jaka tola comment ke sadi kahamda hambia nge friend noro video jada hankai like redi mohay salmumro YouTube kunja YouTube podre podraja samam jaka anjalno subscribe kli te kan begone click haje friends tin bagasma jono hambai